Jenari mulihkan Yesus ku Jerusalem guna ngerayakan wari raya kalak Yahudi. I Jerusalem deherkan pintu gerbang biri-biri, lit sada kolam si igelari Betesda. Ibas cakap hebar, kolam lit 5 serambina. Iba serambi enterem kalak si penakitan medem. Lit si pentang, lit si cempang, bagai pelit si mate serapan. Iti maina lau erbura, sabab lit pak sana lau erbura, ibahan malaikat Tuhan sinusur kubas kolam Kalak si tang-tangna bengket kubas kolam asum launa erbura-bura malam pinakitna. Amin sakit kai pe ia. Bageme pengakap kalak. Lit pe ije sekalak si enggo 30 tahun dekahna ia penakitan. Idah Yesus ia ampar ije. Jana i etehna maka ngondekah ia sakit. Maka nina Yesus manbana. Atendukin gelah malam penakitdu. Ngaloi si penakitan Oh Tuan, lakap lit kalak sinamakan aku kubas kolam asum erbura launa. Asum kupala-palai kubas. Ngolit kalak si deman lebena sa aku. Dina Yesus manbana. Kekekenlah. Angkat amakndu jenari dalankan. Paksa si epe minter malam penakitna. Iangkatna amakna jenari erdalan iya. Si enda jadi asumwari raya Sabat kalak Yahudi. Makan nina kalak Yahudi si erkuasa man kalak si enggo malam wari Sabat kap sekalenda rikutkan undang-undang ta labanci ibabana amakna Aloi iya. Nina kalak singgu pepalem agundai. Angkat amakdu. Jenari dalankan. Jenari nungkun kalak Yahudi Isikin sinuruh kam Tapi lah itandai kalak si enggo malam isi si pepalem iya. Sabab menterem kel ije jelma. Jana Yesus enggo laus arah tengah jelma si enterem Landekah sakenca si jumpa Yesus ras ia i rumah pertoton. Nina Yesus manbana. Genduari kam enggo malam. Ulanai bahan silangena ate di bata. Gelah ula jadi manbandu. Keleken asa si enggona. Jenari laus kalak si enggo malam Iberita kenaman penguasa-penguasa kalak Yahudi. Maka Yesus kap si pepalem ia. Perbahan si idarami kalak Yahudi dalan guna niksa Yesus. Sabab ipepalem Yesus kalak si pinakitan ibas wari Sabat. Tapi nina Yesus man kalak Yahudi Bapangku erdahin kap lalap. Maka aku pe harus erdahin. Megi kata Yesus enda. Ergegehna kalak Yahudi. Darami dalan munuh Yesus. Sabab ia kap kalak Yahudi. Labo saja undang-undang wari Sabat ilanggar Yesus. Tapi ikatakan Yesus pe maka dibata bapana.
alu bage ipeser Yesus man bana ras di bata. Jenari ngerana Yesus man kala jauh kukataken man bandu, si tuhuna kai si bahan anae labor ikutkan sura-surana jine. Kai iidahandu ibahan bapana enge si bahanna. Perban bapa erkeleng ate nang dangi anakna. Icidah kena man anae asakai si bahanna. Icidah kena mepe man anae si terbelinan. Gelah reh mamangna atendu kerina. Bagi enggo ipegeluh di bata mulihi kala si enggo mate. Jenari ibre kena kegeluhan man bana. Bagi mepe ibreken anae kegeluhan man kala sindalanken pratenna. Bapa labo ngadili isepe. Tapi kuasa guna ngadili enggo ibre kena man anakna. Gelah kerina kala pehaga anae. Bagi ipehaga bapa. Isela ipehaga anae. Bapa sinuruh anae pe la ipahagana. Kukataken man bandu, kala si megiken katangku, dengan te ia man sinuruh aku, ialo kenakap kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekri-kerin. Ia lanai iukum, tapi enggo pula ibas kematen nari, janah dat kegeluhan. Kukataken man bandu, tuhu-tuhu remepak sana, jana enggo sepe, ibegi si mate mesora anak di bata, jana si megisa ngeluh me. Bagi enggo ibreken bapa kegeluhan, man krina sinasang geluh. Bagi me enggo ibreken bapa man anak kuasa mereken kegeluhan. Bagepe ibreken di bata man anae kuasa guna ngadili. Sabab anak manusia me isuruh di bata. Ula atendu mamang karena si enda. Sabab reh mepaksana. Maka kerina kalak mate si ibas kuburan megisora anae. Cenarin darat me ia kerina ibas kuburan nari. Kala si enggor bahan si mahuli ipekeke gunang geluh. Tapi si jahat perbahanena ipekeke guna iukum. Tole nina Yesus, aku labo ngasup rebahan kaipe alu gegehku si sada. Ku adili kala rikutkan perintah di bata. Maka adil nge keputusanku. Sabab labo ku bahan bagi ate-ateku. Tapi rikutkan praten sinuruh aku nge. Adi aku nurikan karena diringku. Lakap teralokan kai si keturikan Tapi litkap kala si deban si berita karena aku. Jana aku eteh maka kai si berita kena tuhu. Enggo isuruhendu persuruhendu jumpai Yohanes. Jana enggo iturikan Yohanes si tuhuna karena aku. Aku labo perlu manusia naksikan karena aku. Tapi ku katakan endaman bandu. Gelah kam terkelin. Yohanes balik kap ras lampu sigara dengan ersinalsal. Jana enggo meriah ukurndu kentisik ngaloken sinalsal Tapi ibas aku lit saksi beliden
asa si isaksikan Yohanes. Ema dahin si kudahi si bereken bapa man bangku. Arah dahin si kudahi terih dahkap maka dibata ngesinuruh aku. Jana bapa sinuruh aku nggo ersaksi karena aku. Langa pernah ibegindu sorana, entah idahndu ayona. La ibegindu katana, sabab lakam te mansi isuruhna. Ipelajarindu pustaka si badia, sabab iakapndu idatndu me kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin ibas pustaka si badia nari. Si tuhuna pustaka si badia erberita karena aku nge. Tapi lakam gindahi aku guna ngaloken kegeluhan Labo kuharapkan manusia muniji aku, sebab kutandai ngekam krina. Ku eteh maka kam iba syukurku. Labo atendu keleng di bata. Aku reh ibas kuasa bapangku, tapi lah aku ialokendo. Tapi adikala si deban reh ibas kuasa najine ialokendo ia. Perbahan kam ersura-sura gelah ipujikan temandu manusia. Lalit sura-surandu gelah ipujikan di bata si tuhu-tuhu. Emakala kambanci te man baku. Amin bage gia ulaya kapdu maka ku adukan kaman bapangku. Musa ngepagi ngadukan kam krina. Musa siarap-arap kendu Adi tekin kaman si Musa te ngekam man bangku. Sabab Musa penuratkan karena aku nge. Tapi adilah kam te karena kai si isuratkan Musa. Emakalah kam te karena kai si ku katakan.